المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بل وبرسوس المؤلف في هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني وواتنا وأمواتنا ووات الحاضر سلسلنا صبي هذا المقام الجدع من زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانا وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضر وأموات المسلمين جميعا غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah taala saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman bin Sukhrin panggilna Abi Hurairah. Hurairah tashir dari lafaz hirrah berarti koceng kini. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islami awa-awaan. Min husni islamil mar'i ku setengah saking baguse islami awa-awaan tarkuhu utawi oleh ninggal al mar'i tarkuhu utawi oleh ninggale si al mar'i ninggal ma ing barang la ya'nihi kang ora patut apa si ma. Maksudnya tak patut aila faidata kang ora ma meninggal layanihi ing barang kang ora ono faedai apa simah. Ma ninggal tarkuhu ninggale si almar'i ma ing barang layanihi kang ora maedai kang ora mantesi apa ma ing sinten almar'i. Rawahu nyeritaken hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawu sapa Imam Tirmidzi hasanun utawi iki iku hadis hasan. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, dan di antara baik atau buruknya agama seseorang yang beragama Islam, kita bisa menilai daripada orang tersebut dari apa yang ia ucapkan atau apa yang ia kerjakan. Nah, tanda-tandanya bagusnya, baiknya agama orang Islam, orang yang beragama Islam, tarkuhu ma la ya'nihi, orang tadi itu meninggalkan sesuatu yang tidak pantas atau sesuatu yang tidak bermanfaat la dunyah wala akhirat. Belin boleh. Tanda-tanda bagus Islam manusia, Islam kulit sambian nikah. Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan
sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Benih polan pakai na Islam inten, benih polana gaya na atau kebiasaan nanten. Kan kama bagus Islam kulit sampean neka, mon kulit sampean meninggalkan sesuatu saya tak pantas. Artinya tak pantas, tak ada faedah, ada manfaat. La manfaat dunia wala manfaat akhirat. Nah, ini termasuk tanda-tanda Islam semapan sekuat neka. Nah, hadis neka, hadal hadis an jawami'il kalimin nabawiyah ya'umul agwal. Hadis ini adalah merupakan jawami'ul kalim, intisari daripada perkataan-perkataan daripada para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Min jawami'il kalimin nabawiyah, aneka debun Kanjeng Nabi singkat neka. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang sangat singkat akan tetapi mengandung isi yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Jawami'ul kalim, intisari daripada pembicaraan-pembicaraan debu-debu Kanjeng Nabi apa polong ning hadis nika. Tanda-tanda bagus seorang se-Islam, hijri orang gelap meninggalkan sesuatu saya tak pantas, bener saya tak oleh. Benih saya larang, mau saya larang toh saatnya sampean mabuk, khomer, judi dan lain sebagainya, sesuatu yang dilarang. Ya pantas ya baca larang. Aneka sesuatu saya tak bermanfaat, sesuatu yang tidak berfaedah. Saya tak ada oleh apa-apa. Edin nabi orang neka, ditinggalkan bi orang peneka. Berarti Islam Maria mapan dia. Islam tadi Islam sebagus neka. Nah artinya namun ku lebih sampean kaki seneng melakukan sesuatu saya tak bermanfaat, saya tak berfaedah, berarti Islam tak sempurna berarti. Nah Islam berarti tak bagus, berarti mulai Islam tak bagus berarti coba berarti. Maka belajar kaulaban panjenengan cara dharma meninggalkan sesuatu saya tak pantas untuk dilakukan, sesuatu yang tidak bermanfaat baik urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, terangake neng suhuf Ibrahim kama ruya anna fi suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam, neng kitab Nabi Ibrahim alaihi salam dijelaskan tertulis nasihat neng kak dinto, man adda kalamahu min amalihi galla kalamuh. Barang siapa yang menghitung pembicaraannya adalah bagian daripada amalnya, yang dicatat oleh malaikat. Barang siapa yang menganggap menghitung pembicaraannya adalah bagian daripada amalnya, galla kalamuh, maka orang tadi itu pasti akan sedikit pembicaraannya. Omongan kulis sampai ini kayak catat, berarti amal nih kan. Keluar solawat, catat solawat, keluar Al-Quran, catat Al-Quran, istighfar, tahlil, tahmid, takbir, catat. Ghibah, namimah, ya. Apa sih? Mungkin benih barang saya larang, ngocak yang ada manfaat tah, ngocak yang ada gunanya. Namun termasuk bagian dari amal. Apa perlu ngocak menada online, menada omong, menada gunana? Apa boleh ghibah? Apa boleh ngacat orang? Omong si tada online na, omong si tada gunana. Tak omong apa? Ada termasuk amal, perbuatan dia. Tapi perbuatan benih tanang, benih soko melolo. Diri lesan pun juga dicatat bagian daripada amal kita. Galla kalamu, mesti sekone omong. Apa saki para ulama ni? Mon omong nasihat, mon omong maenga orang selopa isoro enga. Mangkan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau neka etingkel
wafat ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tak pernah rasa nak omong. Beliau ni selalu ngem betoh, ngemut betoh. Yang ada di mulut Sayyidina Abu Bakar Siddiq batu. Beliau tidak mau berbicara. Apa alasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Hadzal ladzi awradani ilal mawarid. Inilah pembicaraanku, mulutku jika aku berucap yang tidak aku sadari atau ucapanku yang tidak bernilai ibadah, bukan sesuatu mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Pembicaraanku ini yang akan menjerumuskanku ke dalam api neraka yang paling dalam. Al-Imam Tawus rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitab Ihya beliau mengatakan, lisani sabu'un in arsaltuhu akalani. Mulutku adalah hewan buasku, jika tidak aku ikat dengan ikatan yang kuat, akalani, hewan bukan menerkamku. Bahasa nareng mangken, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu yang akan menerkam setiap saat pada dirimu. Mun sampean ngocak ben seroben benih bareng tak mungkin sampean paten gara-gara ocan sampean TV. Sampean tokol orang gara-gara ocan sampean TV. Sayyidina Tawus ni kasi ada bu. Al-Imam Tawus beliau ada bu, lisani sab'un in arsaltuhu akalani. Lisanku adalah hewan buasku. Jika tidak aku ikat, akalani, maka hewan buas tadi itu akan memangsaku, akan menerkamku. Itu makanan empuk. Ya makanya mun pacet orang ria oneng cek bahwa omongan dia adalah bagian daripada amal, golla kalamu. Sekone omongan, tak banyak. Apa sakit para orang-orang sesolen? Orang lambat ni tak apa tu banyak omong, banyak amal. Mun setia, banyak omong ada amal. Mun tengok bilang, tak ada omong banyak amal lah. Tak patut banyak omong, sedekah terus. Wakaf masjid, hibah tanah ke pondok, setia cek kapling kepi. Cek saking benih karena rengkon, langker pondok masjid. Ada masjid lah. Ada masjid. Mun benih karena rengkon, siapa beri tanah seberi luas hari? Jarang tanah ni pun paling larang makin larangan bi emas tanah ni berharga luar biasa. Orang kau bilang tak banyak omong banyak amal, mun seti banyak omong tak ada pesen nah bentan nah lebe. Nah omong wis ngaringnya pesen atau tokeng tangan empuk. Atau neka ning suhuf Ibrahim terangaki seran orang sengangkep pembicaraan mereka adalah bagian daripada omongan, maka niscaya orang kena pasti bekal napa? Bekal masekone omongan nah, bekal ngestete dalam omong. Nah, sesuatu saya tak ada manfaatnya lakonen. Ini kebetulan Islam ni kah? Engkau mau omong oleh apa? Mau tak omong akibat tak apa? Al-Habib Abdul Haddad mengatakan fakir qabla an tagul wa dabbir qabla an taf'al. Pikir-pikirlah sebelum engkau berbicara dan angan-anganlah sebelum engkau bertindak. Engkau mau omong re apa hasilnya? Engkau mau ala Korea, engkau mau melakukan hal seperti engak ria, apa gunanya? Oh ada gunanya. Halas, utruk. Tinggal berarti pun mau ada gunanya. Engkau mau apa hasil berbuat kadaria? Oh fihi manafi', fihi masalih, banyak manfaat, banyak maslahat. Ilzam, pancet teh, hadir majelis, solat berjamaah, ya ngaji, berusaha, ajalan untuk silaturahmi, ajalan untuk alaqah. Lah sampean lek beri benda bi Gusti Allah. Kira-kira mau beda orang andi benda terus pelako saya tak oleh hasil gelem lakum biar
Beda orang ngandik PC 50 juta. Cara ndak remah, mesti neng akal pikirna mesti nyari cara ndak remah 50 juta oleh hasil, oleh beteh. Tak mungkin orang seandi rosmal, seandi benda 50 juta gelek, pelaku tetapi laku gelek ada oleh nah, ada manfaat, ada faedah nah. Apa boleh rugi? Kolaan sepeda motor berapa? Ya krus 10 juta. Area pasarnya berapa? 13 juta. Oh paling ngenjek tang hasil 2 juta atau 2 juta setengah mun bener rezeki. Kola. Berapa kolana? Berapa kena 10 juta? Pasarnya petok setengah. Dinalah bismillahi kate-katan. Ya hancur kake. Bendana. Nah. Umruka ra'su malika fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Kata Al-Habib Al-Haddad. Umruka ra'su malika. Umur apa benda. Rosmal. Kakek lek beri benda bi Gusti Allah, kakek beri kopeng. Gawe apa kopeng? Ngidi ngaki nasihat. Kakek beri tanang, gawe apa tanang re? Lek beri benda bi Gusti Allah, tak nyari benda tanang. Beri lesan, gawe nampa lesan. Beri merepat, beri soko. Deki gawe joget, tok deki soko. Akhirnya mati nang tempat jogetan, mati apa? Pada tak tahu montengkan, pada tahu neng montengkan. Bagus atau coba tak tahu orang yang mati bagus atau mati coba Allah Taala si maha ngaoni. Cuma berdatang ngerah orang yang mati bagus mati nang tempat bagus. Orang yang mati na bagus mati nang tempat ngelakonin barang si bagus. Ya mutul marwa ala ma asya alaih wa yub'atsul marwa ala ma mata alaih. Orang mati cuma kesenangan nah. Ya mun seneng aja joget, mati aja joget, mati apa aja? Sama ya oleh. Cerita akhirnya apa terus? Nikah almarhum nikah ceretaan mun ajoget semalam kuat. Masya Allah almarhum nikah mati tepak nginom khomer tepak make ganja, mung ganja telu hari telu malam terus mati. Apa saya cerita akhir? Pantas cerita akhir kecoba nah. Makanya orang Islam ini kayak beri agama bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Agama ini cuma hanya sekedar pengakuan. Tapi agama ini memang betul-betul mengatur kita, mengarahkan kita ke jalan-jalan seridhoan dening Allah Subhanahu wa taala. Mengkara orang Islam cuma ngaku tapi lesan tak jaga, kelakuan tak jaga. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang sempurna adalah orang Islam lain merasa aman dari gangguan tangannya dan dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Bukan berarti soko ada gangguan, bisa mengganggu. Cuma kebanyakan orang ini kamu mengganggu orang lain lisan. Yang kedua adalah tangan, nokol orang, matein orang. Ya. Di tanah, saya matiin orang Islam, saya patiin orang Islam, saya nokol orang Islam, saya tokol orang Islam, saya ngerampok orang Islam, saya ngecok orang Islam, saya titik korban orang dari tanah. Kalau Islam coba Islam ngaku Islam siapa apa? Nah, Islam siapa apa model ngaria? Saya matiin orang Islam, apa ada, cuma tawur joget tawur pate, joget tawur ajib. Cek mode nongku nyaben orang gini kah aparat kurang tegas dalam hal neka aparat desa aparat negara baik neka kepolisian jarang tahu kata ria kemungkinan besar dia pun menimbulkan kekerasan kekacauan tawuran dan lain sebagainya terus dibiarkan dengan alasan tontonan. Lah tontonan situ sekira beda tuntunan tak masalah tontonan tapi si menuntun tapi mau tontonan ngerosak deka akal sehat lah cek kompromi min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni termasuk bagian kesempurnaan dan kebaikan daripada Islam seseorang tarkuhu ma la ya'nihi meninggalkan tidak mau bergabung dengan sesuatu yang tidak ada manfaat dan gunanya. Top chair berarti di agama benar. Mikir sekak semalam, do mikir cucut semalam.
Dek rumah sakit cucut tek kenengkakan spion. Tak mikir kuburan tah. Orang rekan seneng Nabi tibi olahraga otak, olahraga kau cek bitabi. Cuk semalam mikir seter, mikir kaju. Tahu tak mikir itu sana kakek. Masih belum lagi ya seneng deh jemare lah, sopon, cuman jahili ruah. Belum cereng gua aja lemu bulan gula seneng main gerambol mah. Lem semalam. Andi gula toman mele gerambol gula toman alatian saking dirinta kok kalah ibi busan remo sona. Ajurukongan bila. Alatian mele gerambol gula sabai pon tuk dejen. Eta mau apa? Wallahi tak biapa. Tak biapa. Apa? Boten. Selamat janaba. Mun nano nyemun bentak ten monyo ben sik tatak sekali bingko janaba aku bu. Baik tatak sekali. Tak biapa gerambol nih. Terutawa main sekak gula pak, derem macaran sekak rebilan, ngerem gula neng kutaan gula kanto, langsung ngegedor biar tuar, leren, engke, abid, rela terus main boleh gula, tak beda betul dari jendela, kelantar gula main dak madur, tak datang madur, main dak madur bukti na. Nonduk sini ke kulo. Duh dak remadur, tokol remadur, tempeleng remadur, engki telepon mas. Abid kulo. Setengah jam lebih nonduk sini. Moro bodo betul aja lurus dak sekak dia, Pak. Duh balang, potong abe situ jan kulo. Pecel mon situ jan kulo. Ku tak kelek kiki tak gopur. Can kok ya Allah, mek beense, kula ngolok asa pian tu mek beense. Buru kok teh bora nyong-nyongan. Saporan yai kok buru. Boleh setengah jam deh ya toh, Pak. Cek tak seneng ada kak sini kan. Sekak gerambol domino. Becik sara abah kula ni. Ya dia dalil min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oleh karena dinto orang-orang saya paham tentang hadits nikah karena nikah adalah hadits merupakan jawami'ul kalim an-nabawiyah, nikah adalah intisari daripada debu-debu Nabi. Saya sampai akidah keabadian kaula panjenengan montro bagus Islam mah bener ibadah to. Apa? Meninggalkan sesuatu setak pantas, setade manfaat, setade gunana, setade manfaat ta. Masya Allah. Nah, jadi mun orang nikah memahami betul, mengetahui secara persis bahwa pembicaraan nikah bagian daripada amal, maka jelas orang yang gila tak bakal menyanyiakan, mesti gawe zikir, mesti gawe sholawat karena termasuk bagian apa? Bagian daripada amal. Padahal orang ibri benda tapi tak pelaku. Apa boleh rugi? Tak boleh benda tak kira gelem sambian. Apa benar benda sokon sambian dia? Dari Gusti Allah. Apa ku tak hisab ku ning akhirat kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Allama git ahminal gosam. Tsumma latus'alunna. Beda nun taukid. Yaktine ki beda temen-temen rian bakal ditakoni temen dina kiamat aku bakal soal pertanggungan jawab daripada nikmat-nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kebe beri soko kebe nampah, beri tanang kebe apa, beri merepat ajling apa, beri kopeng ngeding lagi apa. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ul, latus alunna mas'ul. Masya Allah berat Pak, berat. Mangkana sisa umur nikah Allah lek cek kebe bareng sini benih. Cek kebe bareng sini benih. Gunaki si manfaat baik dunyana, manfaat kang kui akhirat. Seneka nek orang cerdas neka. Orang pinter neka. Bisa membedakan bareng saya tepak dan bareng saya tak tepak. Neka dari akal. Dari akal pikiran.
Apa boleh melakukan sesuatu hal saya larang tineng Gusti Allah di syariat? Ya tadi akal berarti. Manil akil? Siapa mereka orang yang berakal? Apakah hanya orang yang bisa dan pandai membaca, orang yang ahli matematika, baru kemudian dikatakan orang yang berakal? Manil akil? Siapa mereka orang yang berakal? Man agalahu agluhu, orang yang berakal adalah akalnya yang mampu mengikat orang tersebut daripada melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Akallah mengikat orang seandi akal nika, karena akal nika dapat igel. Man aqalahu agluhu, igel. Orang mau datang haji kan bedalang jalan yang cedak. Apa namanya? Igel. Apa fungsi igel? Mengikat surban toilasan saya kebe kodung gelak surban supaya tak mereng surbana. Mereka ni kocak igel. Lah manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Igel fungsinya untuk mengikat syahwat, untuk mengikat nafsu sehingga tak liar. Beri akal pikiran. Benar orang tahu bagus, tahu coba berarti berakal, belum tentu. Imam Sufyan bin Uyainah, laisal agil man arafal khair wa syarr, bukan orang yang berakal yang hanya mengetahui tentang kebaikan dan keburukan. Lah, benih orang sekocak orang seberakal cuma tahu barang bagus dan barang coba. Arya emas, Arya betoh, neng Arya pc, Arya kasrakas, wis. Wa innamal agil man idza arafal khair ittaba'ah wa idza arafa syarr ijtanabah. Akan tetapi orang yang berakal adalah orang yang ketika mengetahui tentang kebaikan ittaba'ah, dia mau mengikuti kebaikan tadi itu, mau mengerjakannya, mau bergabung dengannya, dengan orang-orang yang baik dan tempat-tempat yang baik. Wa idza arafa syarr, jika dia mengetahui tentang keburukan ijtanabah, dia akan menjauh, akan menghindar. Lemangkan kan repot nih, repot nih, pelek na repot. Beda matu, beda racun. Melek kamu biar. Hah? Matu. Hebat akal sampean. Terus apa matu tak kalah? Beri pelean, nyok pele kalah beun. Arya matu, Arya racun. Melek matu, beki kalah, mun tak kalah, ya rugi sampean. Lemon pelena jelas kan nyaman mangke. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kamakola gomblo. Almarhum gomblo kan ngocak sini ka racun madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Jelas peleknya nyaman. Listri tak jelas peleknya. Bedena madu keng sena racun. Jadi tak jelas peleknya. Maksudnya orang sing ngerti dan kadang tahu, maaf kalau non sebut tokoh masyarakat dan kadang ki gelem bergabung dak bareng saya coba pak. Lah kan repot mangken nih kah. Epa enga lara lecek mendatang bareng sini benih. Tokoh masyarakat tani kah. Ustad ta. Lara cek mendatang bareng nih benih. Apa mendatang ke jogetan mendatang bareng. Non. Jadi matur tak temu ke matu ke maracon kan bingung nggak ring awam semeli ya nih kah. Jadi orang yang berakal, kata Imam Sufyan bin Uyainah, bukan hanya mengetahui tentang kebaikan dan keburukan. Siapa mereka yang berakal? Mengetahui tentang kebaikan, dia mau mengambil. Beda majelis taklim, beda majelis ilmu, kelem bergabung, dia berakal. Mungkin karo tahu yang tak berakal, yang tak entar, apa perlu? Beri PC tahu cak berharga yang tak kalah, kan rugi. Beri PC, nyok beri PC berapa? 1000, beriin PC boleh berempat 1.000, melek kamu biar 1, cerdas. Lo tahu je PC lebih de PC berharga, keng tak gelem, tak kalah. Ya berarti sampean cuma tahu bidun antara 1.000 bi 1.000 tok, keng tak kalah. Berakal ke urusan dunia kulit sampean, urusan akhirat tak berakal. Beda orang beri PC 1000, beda orang beri PC petolekor ribu, melek 7 lekor
berakal, akal yang kuy. Mun salat bi tibian sederajat, mun berjamaah petoleh kor derajat melek amah. Ya sederajat yang pada gila. Akal latek yang kuy, tompol akal bisa. Oleh karena kadin to ya ikhwani rahimakumullah, tore akal nika gunaaki karena termasuk nika napa berkaitan kelaban Islam aku lebih sampian. Berucaplah yang baik. Mun tak mampu berucap sebaik neng daripada ocan sampian nika tak mengandung ganjaran justru mengandung dosa. Mun kira sampian tak ada manfaat, ada made lao, ada jada guna ada. Cek yang lakon berneng pengkir embong pantas, acua lentah. Arenja gerjelenggeran. Anga jangku tak kitab. Lalu apa kakek berneng pengkir embong? Langok kakek keluar usaha, mun kalau keluar ada guna nangok tedung. Oh, angok tedung daripada sampean keluar tapi ada guna nambahin maksiat. Omongnya kamu si tak ngerasani orang. Baru ngerasani orang. Ning kerdu ngerasani orang. Yang neng aja lah. Hada zaman zamanus sukut wal luzum fil buyut wal ridha bil gud ila an tamut. Zaman sekarang adalah zaman jangan banyak bicara. Zaman jangan banyak keluar dari rumah. Zaman yang harus banyak menerima tentang yang berkaitan dengan makanan, jangan terlalu menuntut makanan yang nikmat akan tetapi tak jelas halal haram ila antamut sampai mati bertahan lagi nggak nikah. Pun zaman tak aman nih kemudian. Jaga anak-anak, jaga keluarga. Jaga Islam sebagaimana kulit sampean menjaga sesuatu yang berharga, jangan sampai kemalengan, jangan sampai kerampokan. Iman Islam jaga, rampok Islam banyak. Rampok ke iman banyak. Sebagaimana sampai nanti compok, gembok, kunci, pagar, paringnya gerbang. Ini kekik bude penjaga pintu, security, satpam dan sebagainya. Apa takut kemalengan? Tak takut kemalengan agama sampean. Nah, tak takut kerampokan iman sampean. Rampok buan maling Islam makin banyak ampun. Berkedok Islam tapi ngerosak Islam. Apa boleh saya pun nampak makin ampunan kemaksiatan pun merajalela ampunan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Termuka pada selamat kula panjenengan. Jaga Islamah, pebagus Islamah, peperna Islamah, pakuat Islamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cak temate kecuali mati dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم لي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا مع للكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا
قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى من إلى الحق اللهم صل وسلم عليه بكتاب فيه للناس شفاء وعلى مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح خلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن أخي عقاسم والفقيه مقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه شيخ وخر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قد بر لشمت البلاد قل بالربان وذو السمداني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا شهد والإمام النبي مؤلف هذا الكتاب من إمام بن حجر العسقلاني وأصول إمام قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس ثم القد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاء والآل بن المخضر وإخوانه والحبيب عبد القادر بن محمد جدة والحبيب قد بن شمد ثم إلى روح قد بن شمد بلاد الحبيب عبد الحداد أحمد بن زنهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي ووصول من الحبيب عبد القادر وحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي ثم إلى والأخي عباس الملكي ووصولهم وفرهم ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر الشاطري والحبيب حسن والحبيب سليم الشاطري ومسلم الحبيب سليم بن محمد بن حفيظ والحبيب علي والحبيب مشهور بن أبي محمد بن سليم بن حفيظ بن شو بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن علي المشهور العادني وأصولهم مفرم ثم إلى روح الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله والحبيب شيخ بوتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد بنين والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن حبيب الفقيه ثم إلى والحبيب هادي بن شبكر بن سلم والحبيب صالح حامد والحبيب محسن بن هادي الحامد والحبيب محمد والحبيب هادي بن عبد الله الحدر بن محمد بن الحدر بن وسلم مفرم ثم إلى رحيق جاسم نور سالم وزوجته وهاشم رافي وزوجته ثم إلى أرجد به مهاجر وزوجته صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهن وزوجته الوالد منير علي الوليد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلفنا الصالح مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوه قصدناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عنهم غير الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.